Ruth wa mam uria uikaine ta mutumia wa hau gabere wa Martin wa Janet riu ni arikitie kuyumiria page yake ya Facebook na kurekereria ciugo iria ironania ena marakara maingi na ciugo ici igatiga arumiriri ake magaite na ngoro ciao cinamite. Itana kumenyithia maingi no ngurie na gitio ndinyihitie muno tuike wa gusubscribe, like, comment na ndukariganire gu notification bell wakoragwo wi wa mbere kwamukira muogo wa Mugikuyu. Ruth wa mam uria uikaine ni rwimbo rwake ndiri guku thi na mahitia riu ni arikitie kuyumiria ng'enda-ini cia ukinyaniria na kugerera page yake ya Facebook gutiga ciugo iria arauga ni cia andu aria makoragwo makiingira inbox yake na kumuria kana ciana ciake cia mahatha ni cia Martin wa Janet na ni ngumuquote uria akorwo akiyumiria na kuga na ririkana uti murugamo kana ciugo cia Africa na CN ende ni ciugo cia mutumia wa hau gabere wa Martin wa Janet, Ruth wa mam. Breaking news kwa wale mko inbox kuniuliza ka twins ni wa Martin please I know my baby's daddy na sio lazima niseme ni nani nokoro ona ni matubide kireiro johine gigia ihu so respect my inbox that was my past and mimi mayai ya wakorino sina nilikuwa na mbili tu saa hii ile imebaki na nimejiwekea na danatigira hau athi mwana wa comment section na kwendelea guikia mehwa eno mukuaga ando atia tatari ando ujinga staki mimi nende kodekenere ninge Martin atwikire baba kila mtu akitaka kunitusi Martin I respect agathi na mbere kuga ando meciragia aria angi matire ngoro kironda kihonumura nigia kimuracokia and I know ni kutumwa mnatumagwo mundu rithie lakini wathe urihagirwo o guku thi nothing much agathi na mbere kuga andikiraga ni kurita ni kutafuta peace agathi na mbere o kuga ni gutire undu itangika ciana iria mokenumaga ate vitu za nyumba yangu zimezeeka murenda ngure njeru ndimukenie kana nyendie itina ngure njeru sahi na lea na staki stress za life ataka mi unakaa poa it's your time my time is coming for me to shine but for now wacha nivae matangari na danatigira athi na mbere kuga ukikosa kunielewa kumbuka sijasoma. Hiyo ni miario ya mukorino Ruth wa mam. Nake agathigithia na mbere kuga ataka Nilizaa na Mbaba alikuwa baba yako kama alikuwa babako niitie mama yako na arumiriri Ruth wa mama tina korwo magitigo na thutha ni makorwo makiyumiria hare mwena wa comment section na kwariria Ruth ni undu wa ciugo ici akorwo akirekereria toyo akauga Ruth wachana na watu maisha ni yako mami wengine najua wanaumwa juu Mungu alikubariki na matwins na watajua awajui ni mathie makamie icio ni ciugo cia murumiriri umwe wa Ruth wa mam nake uyu akauga cool down my friend people will always talk yours is just to ignore them otherwise you will never reach your destination if you keep stop and throw stones at every dog that barks let the dog bark and keep running focus on your dreams and goals and work relentless towards attaining them. Ucio ni ungi akorwo akiuga na he umwe wakorwo akiuga your language can cause miscarriage wa arumiriri ake maitikite haria comment section ni muno makiyumiria na guikia mihwa yao. Ucio ti murugamo wa Africa na CN, icio ti ciugo cia mwago wa Mugikuyu, ni ciugo cia Ruth wa mam guku gwa Africa na CN mwago wa Mugikuyu.